دا نور علماء کرام را پاسي زیدا سیدا ټیبل لګرستو کده مفتی انور شاہ صاحب، مولانا الیاس خان صاحب، طول علماء کرام، مولانا جمشید صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا طور رحمان صاحب، دا بل لجے محمد اویس ولد امیر اللہ صاحب، محلہ افیض آباد چم، ورپسی محمد حسین ولد محمد خالد صاحب، محلہ مکاخیل، محمد سلیمان ولد ہدایت اللہ صاحب، محلہ ایوب خیل، محمد خالد ولد سید اللہ صاحب، محلہ ایوب خیل، محمد حماد ولد محمد شعیب، محلہ ایوب خیل، محمد وحید ولد نور زمین صاحب، محلہ گڑائی چم، رحمان اللہ ولد سید اللہ صاحب، محلہ گڑائی چم، صفی اللہ ولد خانوادہ صاحب، محلہ گڑائی چم، محمد قاسم ولد اجاز احمد صاحب، محلہ نیا چم، عدنان علی ولد عظیم خان صاحب، محلہ نیا چم، محمد حسین ولد شیر رحمان صاحب، محلہ بلڑخیل، کہ نہیں جی مبارک مشي اللہ دے دا دستربندی دے